bakiriya bacu mwongeye kwirirwa nongera mbibutsa kwiga ikigande mu kinyarwanda. Rero turakiga ku buzima buno bwa buri munsi. Uyu munsi ndagira ngo twige kuri ubu buzima tugenda duhura nabwo mu rugo cyangwa se n'ahandi hantu nk'uko tumaze iminsi tubyiga. Urugero dushobora kuvuga ati Mukamana yagiye mu isoko kugura ibyo kurya. Mu rugande Mukamana yagenze mu katare okunonya mere oba okugula mere. Mukamana yagenze mu katare okugura mere. Aho ni mu rugande. Mukamana yagenze mu katare okugura mere. Kakati Mukamana ebijanjaro kiro ya meka. Aho ngaha bavuze Mukamana ibishimbo ikiro kigura ngahe. Umenye neza ko wumva aka kantu neza wowe uri kudukurikirana. Ebijanjaro ni ibishimbo. Urugero Mukamana yagiye kugura ibishimbo mu gatare cyangwa se yagiye kugura ibishimbo mu isoko. Mukamana ebijanjaro kiregura sente meka. Kiro igura sente meka oba kiro biri za meka. Aho ngaha bakubajije Mukamana ibishimbo ni ibyangahe, ese kiro wayiguza ngahe? Kirimo racyumva. Uko niko twiga ikigande mu kinyarwanda. Kiregura sente kiro igura 50 oba kiregura 30. 30 nkuvuga ngo 30 bibi bihumbi 3. 50 bibi bihumbi 5. Nabyo tuzabigeraho ukuntu twakiga imibare. Kiro yebijanjaro egura 30. Ubwo aho ngaha bakubwiye ikiro cy'ibishimbo kirimo kiragura ibihumbi 3 cyangwa se akakubwira kirimo kiragura ibihumbi 5. Rero isomo ryacu ry'uyu munsi turigarukirije hano. Wowe ushaka kudukurikirana kanda subscribe, dukurikirana buri munsi. Ukanze subscribe tuzajya tugushyiraho video ya buri munsi. Sawa rero we kanda subscribe ukomeze ukurikirana amakuru yacu mu ruko bwije buri munsi.